Kongoro hajwa role ni meme role niyo guverinema Burundi ihajwa hari iwacu kuko Barundi nabo mukuzi wacu mu masezerano basinyije na guverinema ya Kongo basinyije amasezerano avuga ngo bagiye guhagarara hagati no kurasa imitwe yose yitwaje intwaro bajabuke haraswa twirwaneho kiganiro nakubwiye ejo ko hahigwa izina umututsi ari ryo zina ririvize muri Kongo kubera yuko izina umututsi kwitwa umututsi egale n'icaha cicisha bajabuke bagiza maka hamwe na FDLR izindi ko zirateraningirwa mu kibira ca Rukoko mu Burundi zikambuka zambaye uniform y'indundi abarundi bagira maka hamwe na mayimayi batangiye kurasa abanyamurenge za drone zirazamutse barazikomandinze zirashe abanyamurenge seke Kongoro na wazamuke ashitsa abwira abanyamurenge ngo ijambo rya mbere tuzorasa twirwaneho ijambo rya kabiri masakre ya Makobora yakozwe n'abanyamurenge asimbutse guverinema kubera yuko ari umukozi wa guverinema abyisibye abanyamurenge kandi ababikoze bari muri guverinema ica gatatu Kongoro avuze yakoze gitangaza ngo hari abazalendo alisi ngo n'abazalendo ngo mu Rwanda seke kandi avuga ngo twirwaneho ngira kirakoreshwa n'u Rwanda iwe ntarimo yumva ko dufite inshingano zo kwirwana Kongoro twebwe dukora ico bita legitime defense ni ijambo ryo kwirwanaho mu gihe umwanzi yaguteye twebwe ntidutera leta twirwanaho mu gihe twatewe iyo Kongoro avuga ngo hari abazalendo b'u Rwanda muri Kongo yamaraza yita twirwaneho ngo bakorera u Rwanda bigahura n'ijambo mbaya haga ejo bundi yavuze ngo twirwaneho ntikayikora akazi ko kwirwanaho ngo ahubwo yabaye mukozi ushira mu bikorwa agenda ya FPR tuvuga ko abantu hari agasirikwi kamo twongeye kuba ikaze mwese abadukurikiye kuri Joshua Entertainment ndetse na Ruhanama TV10 mwese reka tubaye ikaze aho muherereye mudukurikira abo bwije reka tubirizeho bandi tubaramutse bitewe naho uherereye dukurikira muri wa mwanya mwiza w'ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi turi kumwe na Ruhanama rero kandi tubashimira mwese mwamaze gukora subscribe abatarayikora nabo bayikore kugira ngo dukomeze tubane nabo turi kumwe na Ruhanama nk'ibisanzwe n'ubundi reka mwiyegereze kaze wawe murakoze cyane bwana Joshua Entertainment turashima Imana nirya jambo tware dusezeraniye ko kuramuka rukuramba cyane yego hariho nakandi gasiro gakacu tuzabwira inshuti zacu tuzakamurika vuba yego turabiyegereje muri uyu mwanya inshuti zacu ni kuri Joshua Entertainment no kuri Ruhanama TV10 hanyuma mukore subscribe na share na comment turashimira nabayikose na commentaire zanyu kuko ubwenge burahahwa iyo bagize uko bakomanta bidutera kumenya uko tubahahira amakuru abanyuze y'akarere kacu dukenera kubabwira uko isi yifashe turabashimiye rero ntibasibe gukora subscribe na share na comment kandi bazategera ikiganiro gishire batazovuga amakuru y'igice cyane cyangwa batazumva banagisangize n'abandi kuko hari umuntu uzuvuga amakuru ko utavuzwe hari gihe ugitegera wenyine waje gucuranurira uwundi ukongeraho ibyawe ikintu cyose cyagaza kigora none uzugisharinga ugihe nundi nawe gitegera kwikorera ibido ry'amazi atuzuye ahubwo kwikorera iryuze riraremereye kurusha irituzuye ariko irituzuye naryo riravuna abantu bareba ikiganiro kizagishira bavuga amakuru bumvise y'ukuri dore yuko abari n'amakuru meza n'ubundi niko twababwiye ko tuzaguma kubasumira hirya no hino cyane rwose rero twinjire mu kiganiro cy'uyu munsi tudatindiye abakunzi bacu kandi dukomeza kubashimira n'ubundi ababitwereka buri uyu muntu yatanze komanteri akagira icyo yumvisha akagitangaho komanteri aba yaberetse yuko muri kumwe nawe hari n'abantu abanyabibogobogo nabonye bandika ngo ntiyakiriye ububembe ni mu bibogobogo none ga tafazari nuko nguko ni mu bibogobogo niho tugeze yego reka rero n'ubundi twinjire mu kiganiro cacu ntituja kure n'ubundi yaho ngaho mu bibogobogo uretse ko turi bukore no kuzindi ngingo nyinshi ndetse n'amagambo amwe yagiye avugwa n'abandi n'ubundi bakomeje kugaragaza urwango k'umunyamurenge ndetse no ku mututsi muri Kongo ako reka duhere n'ubundi hariya mu bibogobogo turebera hamwe impamvu Kongoro yagiye yafashe urugendo rwa hariya mu bibogobogo hari impamvu rero abantu batamenye niyo tugiye kuva imuze
murakoze cyane bwana Joshua Entertainment. Hano ni twarababwiye ko ari akagaruka akagaruka. ni episode na kuva ku ijambo rimwe tugaruka ku rindi, tuva kuri analyze imwe tuja ku yindi. Hanyuma rero Kongoro kuja mu bibogobogo akibubembe twagakuyemo. Kuja mu bibogobogo ni amagambo abiri ariko kandi akomoka mu ijambo rimwe rya manifestation yabaye y'ubwoko bw'abanyamurenge. Tunashimira abantu bose babashe gukora manifestation bo mu bwoko bwacu bavuga akarengane no kwicwa kwacu, bamaze kubivuga bitera amahanga guhaguruka. Amahanga amaze guhaguruka bitera igitutu guverinoma ya Kongo. Bimaze gutera guverinoma ya Kongo igitutu, uziko n'ubundi bari bashatse kubogamira ari umukuru wa MONUSCO uriya wituye kuri Goma. Uziko bari bamubwiye ngo yiture avuganire na M23 ku kibuga, ahitagira ate asubira mu birindiro bye cyangwa se ahantu afite icicaro, bigasubira bigahura na kuri abari babogamiye ku Rwaruje kugira ngo irenge mu Minembwe ijanye imiti n'amasukari n'umunyu. Noneho rero bamaze kubona ko amahanga akomeye kandi yumvishe doléance, yumvishe kuremererwa ku banyamurenge, bageze ku ambasade atandukanye, haba muri Amerika, haba muri Canada, haba he, babonanye n'abandi bantu bakomeye bababwira ikiri ko kiba. Buriya abantu benshi n'abategetsi benshi bisi ntibari ko bamenye ikiba ku banyamurenge kuko turi dusa n'abari inyuma yesi. Ariko bamaze kubibona basaba bonyine kwigerera kuri tere. Ni ukuvuga ngo iriya manifestation yabaye imbaruso ikomeye iremerera regime iri ku butegetsi muri Kongo, ikorana na regime y'u Burundi, ikorana na FDLR, ikorana na Mayimayi kugira ngo babashe gushirwaho igitutu. Babona Croix-Rouge irarenze, babona uriya mukuru wa MONUSCO yituye kuri Goma. Regime ya Kongo iravuga ati gitangaza kirabaye, ukuri tutashakaga ko kumenyekana kuramenyekanye kugiye ku mugaragaro. Umuzungu aramwihorera, ariko umuzungu ntiyavuye Minembwe adafasha amafoto y'inkazi yazishira, ntiyavuye Minembwe atareba inkomeri zarashwe n'amadrone z'abana barambitse mu bitaro n'ababyeyi. Ejo bundi urabona ko hariho na bamwe bareba mu Karingi barashwe bagiye mu mirima yabo. Bamaze kubereka ibyo byose umuzungu arataha. Gisegeta aravuga ati igitangaza kiragwira, ukuri tutifuzaga ko kumenyekana, ingabo tutifuzaga ko zimenyekana, FDLR tutifuzaga ko imenyekana. Turaza kubikora hano mu kiganiro ca Ombe Nyamuhombeza, yavuze Pasteur Nyamuhombeza. Bamaze kubona bino bintu niko kuvuga ngo, kandi ni naco kino kintu abantu bo mu Kagara n'abatumva ubwoko bwacu kitabanezeza. Baza banezezwa, ntibanezezwa nuko amahoro yoboneka aciye mu nzira ikwiriye, ahubwo hoba intambara. Ni ukuvuga ngo ibo bazaharanira ngo amahoro azoboneka aciye mu izina ryabo. Twebwe ko turavuga ngo amahoro atsinde, nashaka azoce mu giti cyangwa azoce mu nyoni cyangwa azoce haciye, ariko ubwoko bwacu bugira amahoro bubeho kandi moko muri Kongo. Niko kuriya rero Gisegeti yavuze ati gitangaza kiragwira. Wewe Kongoro ni umunyamurenge. Kongoro ari mu bashinzwe amafere ya reconciliation y'abaturage muri Sud Kivu, muri ari amazone ngira ngo na 3 ashinzwemo. Haguruka, ijambo rya mbere n'umunyamurenge, ugende wereka amahanga ko wicaranye nande n'abanyamurenge. Ni mumara kwicarana n'abanyamurenge, muganire n'abanyamurenge wabahuje nande n'ababembe. Kongora arahaguruka niko kuja hariya mu bibogobogo. Agaze mu bibogobogo niho igitangaza yakoze gitangaje giteye ubwoba. Yagiye gushinja abanyamurenge ngo bakoze genocide Makobora, niba bategera ikiganiro ce. Abanyamurenge atoyaye iriya masakre yakozwe na guverinoma, kuko babikoze bari muri guverinoma. None se ubu nyine kuri none je ndi umukoloneli mu gisirikare ca Kenya, habaye afere yo kwica wenda abantu mu ntara runaka ya Kenya. Ni ukuvuga ngo ababikoze ni leta niyo yari irosome, donc niyo yordona, niyo itegeka bikorwa mu maboko ya leta. Wumva igitangaje, twebwe iwe aje mu buryo bwa reconciliation, afite n'ikindi kintu runaka kimugenza. Icya kabiri, utegere mu bintu yavuze ngo bazorasa twirwaneho ngo mupaka.
umuntu uje muri reconciliation muri reconciliation umureconciliatere mwiza azahagarara hagati y'imfizi zibiri zirwana hagati ya mama birarima rwana akaba umuhuza akavuga ngo wowe reka iyi ntambwe nawe reka iyi nimuhuze mube umwe. Ijambo ryo kuvuga ngo bazarasa umwe ni ukuvuga ngo hagararanye n'undi nka kurya mayimayi guverinoma y'u Burundi yajabutse igiye gucunga abaturage n'ibintu by'abaturage yarangiza amara kujabuka ikagira amaka hamwe na mayimayi igatera umunyamurenge. Mu bundi buryo ico Kongoro hajuwa role ni meme role niyo guverinoma Burundi ihajuwa hari iwacu kuko Barundi nabo mukuzi wacu mu masezerano basinyije na guverinoma ya Kongo basinyije amasezerano avuga ngo bagiye guhagarara hagati no kurasa imitwe yose yitwaje intwaro bajabuke haraswa twirwaneho kiganiro nakubwiye ejo ko hahigwa izina umututsi ari ryo zina ririvize muri Kongo kubera yuko izina umututsi kwitwa umututsi egale n'icaha cicisha bajabuke bagiza amaka hamwe na FDLR izindi ko zirateraningirwa mu kibira ca Rukoko mu Burundi zikambuka zambaye uniform y'indundi abarundi bagira amaka hamwe na mayimayi batangiye kurasa abanyamurenge za drone zirazamutse barazikomandinze zirashe abanyamurenge seke Kongoro na wazamuke ashitsa abwira abanyamurenge ngo ijambo rya mbere tuzorasa twirwaneho ijambo rya kabiri masakre ya Makobora yakozwe n'abanyamurenge asimbutse guverinoma kubera yuko ari umukozi wa guverinoma abyisize abanyamurenge kandi ababikoze bari muri guverinoma. Ica gatatu Kongoro yakoze gitangaza ngo hari abazalendo alisi ngo n'abazalendo ngo mu Rwanda seke kandi avuga ngo twirwaneho ngira kirakoreshwa n'u Rwanda iwe ntarimo yumva ko dufite inshingano zo kwirwana. Kongoro twebwe dukora ico bita legitime defense ni ijambo ryo kwirwanaho mu gihe umwanzi yaguteye twebwe ntidutera leta twirwanaho mu gihe twatewe. Iyo Kongoro avuga ngo hari abazalendo b'u Rwanda muri Kongo yamaraza yita twirwaneho ngo bakorera u Rwanda bigahura n'ijambo Mbayahaga ejo bundi yavuze ngo twirwaneho ntikayikora akazi ko kwirwanaho ngo ahubwo yabaye mukozi ushira mu bikorwa agenda ya FPR. Tumva ko abantu hari agasirikwi kamo ni ukuvuga ngo avuze ngo abazalendo bakorera u Rwanda abavuze ngo ni twirwaneho seke niyo irivize ariko impamvu nyamukuru yatumye Kongora jara muri ico kibazo warumbajije ni pression ya manifestation y'abanyamurenge bakoze bagira mu bihugu bitandukanye ku ambassadeur atandukanye mu mareta atandukanye babona biramaremerereye babona Croix Rouge nyuma y'manifestation nibwo Croix Rouge yavuze ati turarenga uminembwe guverinoma atino turarenga ndi tugusaba uburenganzira dufite imbaraga zo kuja kureba bashira guverinoma ibona birabaye babwira uriya mukuru wa MONUSCO ati ntuja kuri Goma ndahaja jewe simpagarariye Kongo gusa mpagarariye amahoro kandi Kongo siyo yantumwe natumwe n'amahanga aragenda ati nugeraho n'ubundi ukonane kiganiro kibuga c'indege ntugere hirya baramubwira ngo urinjira unasinyishe abikora gutyo. Kongo rero ibona habaye pression ishobora gukoza ikibazo runaka muri diplomasi. Murakoze cyane ndibaza ko ariyo mpamvu Kongolo yamuteye kuja mu muyogoboko. Urakoze cyane. Kongoro rero n'ubundi yirengagije kuko yagiye hariya n'ubundi yavuye Bujumbura yaciye kumva z'abanyagatumba ziri hariya na nyuma yabwo n'ubu twatuvugana none yakoze ikiganiro ari Burundi. Dore nkubwire Kongoro mu bundi buryo ni Mbayahaga buri izina rya Kongoro irya kabiri ni Mbayahaga iri izina rya kabiri ni Kongoro. Reka ngusobanure kino kintu kuko hari abakinyi baza bakina nimero imwe umwe yaruha mu kibuga cyangwa yavunika undi akamutsimbura agakina ya nimero. Reka nkubwire umunsi abanyagatumba bashira njye bona ari mu nkambi yo mu Ngagara mu Burundi uyu nguyu Mbayahaga w'umurundi yakoraga muri HCR bukeye bakura inkambi zari ziri Bujumbura bajana abantu za Mwaro abari bari mu Cibitoke cya Rugomba abantu bagaza bita mu Cishemeri babakura hariya babajana Mwaro bamaze kubajana Mwaro uyu Mbayahaga yabaye komisere w'inkambi ya Mwaro ahitwa Igihinga ni wabaye komisere y'inkambi y'Imwaro. Abanyagatumba bahunga wa mugambi ryazina nakubwiye riri vize ry'umututsi abanyamurenge barahunga bava Uvira
binjiye mu Gatumba haba collaboration ya Pasiteri Habimana umuvugizi wa Gatorwasa wa parti politique wa FNL parti Hutu bamara abanyamurenge bamaze kubamara Pasiteri Habimana wenyine abivuga kuri social media aravuga ngo nibo bakoze iyo affaire bamaze kwica abanyamurenge mbaye haga gasimbuka kavuga ngo akunda abanyamurenge ese iri jambo ko dora turivuga ntarisubireho nimba mbaye haga dukunda kuko ataturegera Gatorwasa bicaranye mu Burundi watumaze wa munsi mu Gatumba kuko ataturegera Pasiteri Habimana uzi ko n'umuntu iyo yapfuye bazamucira urubanza c'est la justice bazaca urubanza akavuga ngo bamukatiye burundu kandi yarapfuye ko tutarumva soutieye ku banyamurenge nimwe yarangiza akatubwira ngo nongo nuyoboye ingabo ngo z'abarundi ngo zagiye ngimurenge ngo numututsi aduyi hana ranga imbaye ha aduyi ntagira ibara ashobora kuba mwene wanyu mwitira mwaka rumututsi akakumara haba ku buryo muhaye mutumara mukoresha izo FDLR n'abatreningirwa iwanyu. Reka tuve kuri mbaye haga na Kongoro dore nubundi ko bose ari bamwe. Yego ni bamazina. Hari ikiganiro mu biganiro nubundi asanzwe akora Pasiteri Ombe Nyamuhombeza. Yego. Ahakomeje nubundi gupfobya ariko ndiyo bishobora nyine n'imvugo ni kwa kundi bavuga ngo ugutuka ntumutorera. Yego. Avuga kuri Colonel Rugabo ati uriya ningirwa Colonel ndetse yavuze ati agomba no gushirwa kuri liste noire. Yego. Ni umugenosideri. Ukibaza rero kuntu uri avuze Rugabo avuze twirwaneho. Yego. Nubundi haraho biza guhura na yamvugo nubundi yambaye haga. Yego. Uraza gusanga nubundi hari agatriangire bakora. Yego. Nukuvuga ngo bano Ombe Nyamuhombeze nukuvuga ngo mu Rwanda hari bigarasha bimwe bihura na Kagara bigahura na mbaye haga. Yego. Hari ukuntu bari hasa naho hari triangire. Hari amagambo amwe bagenda bahuriraho ubutegereye mu biganiro byabo byose. Uravuga iki rero kuri kuvuga ngo Colonel Rugabo ashigwe muri liste noire ndetse kandi no kumwita ngo ningirwa Colonel? Urakoze cyane. Ese ubundi umunyamurenge utari kuri liste noire ninde ukuye bari ya guverinoma ya Kongo ikoresha kugira ngo bamare bene wabo? Ubushize nakubwiye izina simvuga izina nk'izina ndakubwira ubusobanuro bwaryo. Mu Rwanda hari izina bazabita ngo ni bazivamo. Bazivamo n'umuntu norisobanura gute n'umuntu wikura mu bandi. Akivamo akavuga uko atakagombye kuvuga uko atakagombye gukora. Iki kintu bwana Nyamuhombeza Ombe naramwandikiye mpangira ngo nibishoboka tuzakorane ikiganiro tuzakorana ikiganiro nkakimwe yakoraga ku Mvune Imvano cyangwa kuri BBC tubazanye ukuri tunabwizanye ukuri kubiha bikorerwa ubwoko bwacu. Buriya Nyamuhombeza Ombe ntashobora wenda kuntumira mu biganiro, ntashobora gutumira wenda Colonel Fande Rugabo mu biganiro, ariko ashobora atumira Kongoro la fois passée yari mavugana na Manyota nande wundi harya nabonye barimo bakorana ikiganiro. Uyu mugabo baciye uba muri Canada w'umusaza Maître Oscar nabonye nabo barimo bakorana ikiganiro. Seke Nyamuhombeza ni negativiste n'umuntu wakana urupfu rw'abanyamurenge barimo bicwa, kuko abonye umuntu wese uhakana ko umunyamurenge ahaye yicwa atembana nawe muri iyo nzira kugira ngo abashe gukora ico yatumwe, abashe gushitsa ico yatumwe. Toujours ni esprit ya extremisme yo kugira ngo izina umunyamurenge tirikwiriye kubaho, tirikwiriye guhumeka. Ica kabiri jewe zingo Nyamuhombeza ni pasteur niko yitwa Nyamuhombeza. Il faut que je te pose la question. Ni gute un pasteur peut injurier les autres? Ni gute mu pasteur azatukana ingirwa Colonel? Tiwabayeho akora training wing, tiwabayeho Fande Rugaba passinga, tiwabayeho yambikwa ranka, usibye ko tiwabesha wavuzo ningirwa Colonel. Nta muntu uzawigira Colonel ukuye ziriya mayimayi musutena nibo bita ngo naba autoproclame.
bariya nibo batangaza amaranka yabo bakigira ba koloneli. Ariko iyo umuntu yagiriwe icizere akagirwa koloneli, aho ngaho ndi wabeshe yagizwe koloneli n'abamugiriye icizere ko akwiye kwitwa koloneli. Twebwe ntitugira abaautoproclame kuko nguko wari ubivuze, twebwe tugira abakoloneli bagizwe abakoloneli n'icizere bagiriwe. Ico rero ico kintu warumbwiye cyo gushirwa kuri liste noire nico naringarutseho. Nyamuhombeza Ombe yavuze ngo nguyu ngo havuga ayerekana ifoto ya Fande Rugabo ngo akwiye gushirwa muri liste noire, ngo aranibaza ko ari kobiri. Ahubwo ni ryari bitabaye umunyamurenge gushirwa muri liste noire muri Kongo. Ni ryari umunyamurenge atishwe. La fois parce que tubabwira uhereye ku mufano wa Fande Kaminzobe yamuvuze akashaka nko kuja nko kubisimbuka. Nyamuhombeza mpaye mutegera mu kiganiro adashaka kuvuga Fande Kaminzobe wenda na Kabongo wakuwe mu modoka. Eske nkubaze wa umuntu yokurwa mu modoka atari kwashizwe muri liste noire? Seke ni uri mushakishwa, kandi ndi harimo hashakishwa iki irindi zina, harimo hashakishwa umunyamurenge. Kubera ko kuba umunyamurenge egale kuba umunyacaha. Nukuvuga umunyamurenge ni umunyacaha. Bamukuye mu modoka ari kumwe na shebuja. Kabongo yari masaba shebuja imbabazi niki muhaye mu mpora kuri Goma, bakamutera ibuye rikituro mutwe. Bararoba baramufata kiyahumeka bamushiraho amapini barayacana baramutwika. Seke ndi harimo hashakishwa ikindi na kimwe, harimo hashakishwa izina Tutsi, harimo hashakishwa izina umunyamurenge, kuko nari kubwira fopase kuko kwitwa umututsi nicaha cicisha. Niryara ahubwo reka tukwaze bwana Nyamuhombeza Ombe, niryara umunyamurenge atagiye muri liste noire. Twebwe twagaza tugera no kuri barriere mfite carte d'électeur nafashe jewe bakavuga ngo nationalité yanje bayiduteze. Ariko iyo umugabo w'umushi wenda ko Banyamuhombeza no mushavuga ngo numushi bakamutambutsa, uzi ico bagaza bareba ni faciès ni mu maso, bakavuga ngo ufite izuru rirerire ngo iyi carte d'électeur yiwe ngo ishidikanyweho. Atari uko baruzi ko atari carte d'électeur, ariko ari uko ya esprit yo kutwanga iziru ikabyara yuko ni cyangombwa cacu gitegerezwa kuba gishidikanyijweho. Nico rero nico nashakaga kuvuga. Nta munyamurenge utaba kuri liste noire kabu wakeneye kuyikuraho akabana n'abayidushiraho agafatikanya n'abandi kugira ngo bashire bene wabo muri liste noire. Uwo nguwo ni utari kuri liste noire. Ariko fendefe zacu umugani ngo ingesi ngo iyo zirigisuka ziba yazisotera umuhini. Nukuvuga ngo bagize amahirwe bakatumara usibye yuko ntayo bafite. Batumaze bohindukirira Kongoro. Nukuvuga nta munyamurenge utaba kuri liste noire. Dore kintu gitangaje rero. Ureba Nyamuhombeza Ombe ananiwe comme pasteur, nk'umugabo wita yuko atanga imitekerereze isa n'umureconciliateur, umugabo utanga imitekerereze y'uburyo igihugu gitegerezwa kubakwa. Nyamuhombeza Ombe, laisse-moi vous poser une question. Ni gute utavuga mayimayi zahagurutse zitumara nta tutaragiye gutera n'umuhana numwe w'ababembe? Ni gute abarundi bahaguruka iwabo baje kurinda abaturage ba Kongo n'ibintu byabo bagashika bagahinduka abanyaga? None natangaye sinzi ko wabonye akavideo ndazoka kwereka aha abarundi bahabarasa abantu bagiye mu mirima yabo. Sinzi ko wabonye abasirikare basarura imirima bagahungura ibigori bakaja kurya imirima. Nukuvuga ngo ni mirima y'abaturage bacu ubwoko bwacu, nta muntu ko yaje mu murima. Ugiye mu murima kararaswa n'imirima yahindutse ya regime Burundi y'ingabo z'u Burundi nizo ziyasarura imirima y'abanyamurenge. Quel genre de génocide, quel genre d'extrémisme, quel genre de déracinement. Ninde wundi mwisi ugira kaga nkako tugira twarangiza witwa pasteur Mbayahaga no witwa pasteur Nyamuhombeza Ombe bombe bakabihagararaho ngaho byanditse muri. Ariko nashimiye Nyamuhombeza hari ijambo yasomye ryo muri birango muri Ezekiel aravuga ngo Imana ntizareka abantu bayo bababara iteka. Ahubwo yahanuye Imana ntizareka abantu ubwo tugeze naho imirima yacu iribwa tutoyisarura, umunyamurenge atosarura umurima yihingiye. Imana ishimwe yuko wamenye ubuhanuzi bwo muri Ezekiel uvuga ngo umuntu Imana ntizareka abantu bayo bababara iteka. Uburundi buri wacu, mayimayi ziri kumwe n'abarundi mu maka, FRDC iri kumwe nabo bose mu maka. Twarangiza ngo Rugabo naje kuri liste noire uhaye wirwanaho kubahe bate mu bwoko bwabo, bikaza kuzanye na jambo Kongoro yavuze uriyo mama w'abanyabyishuheruka gupfa aravuga ngo nubundi ndi yarakibyara. Seke utakibyara we wacu akwiye kwicwa n'abarundi.
urumva ico kintu buryo ari ijambo ry'agashinyaguro ribi kandi aravuga ngo utakibyara ngo akwiye kuca ejo bundi mbayahaga aravuga ngo se ngo nibatange ngakarorero ngo canga umufano ngo abantu bishwe ngo n'abarundi babaho ngo babiri bo mu bijombo bakubiswe n'abarundi bagapfa bishwe nande abarundi babafashe mu bijombo bakabakubita bagapfa uriya mama w'irundu warashwe uriya w'imyaka hafi 90 abarundi bamusanze mu nzu bakamura umukecuru utabasha guhunga imyaka 90 niba ari n'itanu wozo bategera amaboko bamurasha amasasa 6 arapfa ikintu tutakoze akavuga ngo dutegere leta amaboko ico tutakoze niki jewe irantambara yantangiriyeho mu mibunde yasenyuka kugeza magingo yangaye abagabo b'abashefu barahagurutse batangana ibimasa basanga umukomando wari uri kwitana basanga n'uwari uri mu mikenge baramanuka baja mu minembwe basanga ba koloneli Katembo basanga ba koloneli Kitenge nkubwire ndekende batanga ibimasa bamaze bozava kubitanga leta igahamagara mayimayi ngo nize icino nzira rino rembo niryo twirwana hidafite mu bushobozi bakanyaga boza bazinyaga umunsi fande ndora rasiko kuguru banyazinka turazikurikira turenze hano haruguru yo mu rutigita wari kwirumba koloneli ntuze w'umunyamoko ndamwibuka ahindukiza tweruvu atangira kuturasana na mayimayi abisinka zinjira mu ikayabo zimanuka zije gisanya ahindukiza imbunda atangira kuturasana mayimayi ese mwoza mugira ngo mwabantu mwe kongoro udafisone mwoza mugira ngo dutega amaboko tuyategere tweruvu se n'umugabo w'umunyamurenge mwene wacu ngo ndatega ukuboko ambwira ngo ndakubabariye mwana wa data tweruvu ntizibabarira ibiganza twarabiteze turaroho tubishorerana n'ibimasa tujana ibimasa kugira ngo tubahonge tubabwire ngo ni muturengere ni mwebwe leta dufite barabyanga none se mwoza mugira ngo dutega amaboko abayateze barabatemye aba mama bagiye muri manifestation Madegu jetela narindi mu Madegu barashe birundu turahambanje harimo mushenge ikindi boza bashaka ngo dukore niki siroga gusa nimwe tituzatega amajosi ngo dushire ntibibaho uzagwa ku rugamba zarwaho ariko ntituri abagabo bo kuzatega amajosi ngo bazodusangane n'abana baduteme gusa ahubwo tubaciriye umuganiza zihindura imirisho hari gihe zovugira iwacu bwaca zikavugira ingozi isi izizunguruka hari ico bita muri geography bakavuga ngo ni mouvement de la terre hari ico bita ngo ni translation na rotation hari ico bita ngo la terre tourne autour d'elle-même na terre tourne autour du soleil hari gisi yo tourne autour d'elle-même tukisanga ingozi hakabe ni gisi yo tourne autour du soleil tukisanga mu kirere hejuru yabo kuko isi zituruna no kuzuba murakoze cyane yego urakoze cyane dukomeza n'ubundi dusa nabagana ku musozo tugaruka kandi kuri Kongoro ndetse kandi n'abasebuje ukibaza ni gute bita umunyamurenge uri muri Kongo umunyarwanda ariko Kongoro ufite indangamuntu y'u Rwanda agahinduka umukongomani voilà ngico gikibazo no gitsinze byose ndakubwira n'irindi jambo Nyamuhombeza yavuze iki ducantangaje ejo bundi ngira ngo wabonye video za mayimayi babahembye $500 za prime d'encouragement kuko bahe bica abanyamurenge akazi bagakora agahimbaza musi kubabwira ngo akazi ko muragakora neza none ico waruvuze Nyamuhombeza ombe ari mu bantu bambere batose Rugabo mbere ejo yashimye Rugabo uzishashimye Rugabo nuko Rugabo harealiza mission yiyo Nyamuhombeza yifuza kwiba realize ica kabiri wo kwibaza ngo se umunyamurenge ufite irangamuntu y'u Rwanda n'umunyarwanda soko ufite nationalité américaine n'umunyamerika ufite nationalité chinoise n'umushinwa ufite nationalité ya Kenya n'umukenya uyu munsi nategere Scovia havuga ngo Kongoro ngo azishure ngo na mitiwere zabo ngo yivurije mu Rwanda wo kwibaza ngo se Kongoro ufite irangamuntu y'u Rwanda kuri none n'umunyamurenge wujuje n'umukongomani wujuje ubuziranenge bwose suko ariko umunyamurenge uri muri Kongo n'umunyarwanda uruvyo phénomène c'est que n'abantu bafite mission yabaye donc ni objectif il bien précis yabaye élaboré ni projet ndende yabaye élaboré baravuga ngo bizogenda gutya bigende gutya none ngaho mbwira ufite irangamuntu y'u Rwanda n'umukongomani ufite irangamuntu ya Kongo n'umunyarwanda reka nsobanure kino kintu Kongoro nuko hakora mission
y'abifuza ko abakorera bamwambuye irangamuntu y'u Rwanda kandi ko barerekana ko u Rwanda rwayimuhaye nawe ntabihakana yuko agira irangamuntu y'iki y'u Rwanda ariko kuri none abaye umukongomani wewe w'umunyamurenge utuye muri Kongo utarigazo unava muri Kongo ufite carte ufite irangamuntu ya Kongo ufite carte d'électeur ya Kongo nugera kuri barrière ubaye umunyarwanda ufungwe abi wacu benshi muza abamama n'abagabo bagiye bakurirwa mu modokari muri za plane bakicwa ngo ibyangombwa byabo ngo biri suspect wagera kuri barrière bakavuga ngo votre nationalité est douteuse ubwene igihugu bwawe bushidikanywaho fite carte d'électeur nafatiye hamwe kuri site imwe n'umubembe n'umupfurero n'umushi n'umundande n'umukinwa n'umukasaye kuri site imwe ahantu twari duturanye fite iyo carte d'électeur ariko twagera kuri barrière iyawe ibaye duteze iyaje ibaye duteze iya wa wundi ntibaye duteze kandi twembi ko barabona ko twazifatiye swat ibukavu muhumba cyangwa twazifatiye uvira kuri karyamabenge ariko jewe yanje gashidika donc si carte ubundi siranga muntu nkiranga muntu ishidikanyijweho wewe ubwawe nukukubwira ngo ntitukwemera nk'umukongo mani kubera ya ideology kubera ya discours imwe nigeze ukubwira rero Diandombasi yasomeye Kinshasa nukuvuga ngo ntibanga carte d'électeur nka carte d'électeur ntibanayo yuko ari machine zabo ziyisohora ntibanayo uko baranabona na site wayifatiyeho ntishidikanywaho ariko wewe faciès yawe mu maso hawe harakugaragaza yuko udasa n'umushi yuko udasa n'umubembe ya shusho yawe niyo bakeneye ko iba duteze kugira ngo bagushire muri insécurité totale nijya jambo nakubwiye ngo être tutsi c'est une infraction qui peut même occasionner la mort donc ntinicisha gusa ira genocide ira derasina iryo zina kwitwa umututsi n'icyaha cicisha bitewe n'icabibwe ca ideology muri bari abaturanyi bacu tugiye duturana none kuri no munsi wavuga ngo abatwica mayimayi umwe yozahembwa $500 umurundi muri bare baba batwica umwe ahembwa $3000 kurantegera basinyije amasezerano no kuja kurinda abaturage n'ibyabo ariko inyuma baza gusinya andi masezerano na regime iri ku butegetsi bwa Kongo bwo kumara abatutsi muri Kongo n'abanyamurenge mu buryo buri particulier bamaze kugera hariya bakora ibyo leta yabatumye bariko barabihemberwa Bibilizi wari umurinzi wavuze ngo udafite imana ntafite ubuzima n'udafite amaraso y'umunyamurenge mu ntoki ntafite umushahara niko bimeze wantegereye yego muri byaroze ngo ntagufite nta buzima udafite amaraso y'umunyamurenge mu biganza nta mushahara muri bari regime y'Uburundi itegerezwa bari abarundi baraje bategerezwa kwica umunyamurenge kugira ngo bira $3,000 bigende bisohoka kuri buri musirikare abashe kugira gute guhembwa ukazunga ukareba bari abantu bakagara bavuye muri Amerika baje gushimira leta y'u Burundi wari wabona umuntu uza gushimira umuntu wakoreye mama violence ngo barakoze ngo abarundi bari ngiwacu ngo haratekanye iryo jambo ribaho gusa imanga ntimarira imana niko umuntu yaciye umugani igihe runaka twoba turiho cyangwa tuzoba tutakiriho ukuri kuza kugaragara kugasa no gusuzuguritse iyo kugaye kuboneka ariko kuza gukurika inyoma kagenda gisuzugurika ikinyoma kugaza gishiza imbaraga ukuri kuzomenyekana ukuri kuzoja hagaragara kandi gihe cy'isoni kirenda kugaragara kuri benshi nubwo dusa naho ari twebwe isoni ziriho turasa n'abakazana ko turatsinda Burundi kurya umukazana atinya kuvuga izina rya sebukwe ariko igihe kizagera bazadutsinda tuzabahindukira basebukwe kuko na nyina ndashobora kubyara umugabo urakoze cyane tugana ku musozo rero ni riheherezo uri kubona kuri Kongoro na bagenzi be n'ubundi bakomeje gukora amabi ku bwoko bwabo turabakunda n'abanyamurenge nubwo bagiye ukutariko ico duhango bazohindukire babane n'abandi banyamurenge twebwe ico bazaje kurema ngo ko turarwanya guverinoma tuza turwanya guverinoma tuza twirwanaho nijari batubonye tuca gutera guverinoma atari hayi dutuma ibitero tukarwana n'ibitero badutumyeho icakabiri nta makuru mfite ku batumva twirwaneho ntayo mbafiteho gusa ni igihe cyo kubwira abasore ngo batabare bivuye inyuma umuntu wese ushoboye ugifite imbaraga zo gutabara
tumone ino sirikwi n'iyi manifestation yabaye ibyo igiye kubyara. Tubona ko Kongo ravuye Bubembe mwitegura intambara kuri yagiye guhangura intambara. Uwavuze ngo hariho ngo abazalendo ngo ba FPR ngo bagiye kuraswa, nta bandi ni twebwe nitwirwana azayita abatumwe n'u Rwanda. Mwitegura intambara rero. Nabonye na president w'u Burundi avuga, naje president w'u Burundi yo kagira Imana, nabonye na Mbaye haga yavuga, aravuga ngo ahubwo ngo Burundi ngo buhaguruke ngo bugure ngo ibikoresho byinshi. Ahubwo baratinze, nimba batarabigura baratinze, ariko kandi no gusha hari igihe bizabisha. Biheruka no gusha n'ubundi hariya muri Kamuha. Yego, Imana yabitwitse, ariko bahawe ibindi n'ubundi. Imana yabitwitse. None nabonye havuga ngo nta drone zaje, nizishake ntizize cyangwa zize. Hari Imana izituma bisha, irahari. Mbwiye ubwoko bwacu gusa gutabara naho kugura imbundezo baratinze, bagure zisha ntibagure nizishaje, kuko natwe tuzi kuzoza. Barakoze, Imana ibahumugisha. Reka dusoreze hano rero dushimira abari badukurikiye bose, babanye natwe nkuko twatangiye tubabwira n'ubundi ibiganiro byacu muze mubisangiza n'abandi kugira ngo bakomeze bumve kandi mutange ibitekerezo muri komanteri. Muhorana amahoro y'Imana. Reka dusoreze hano. Murakoze cyane, Imana ibahumugisha wawe.